au peuple que dès le 1er novembre, les émeutes se sont attaquées. Peuple algérien, pense à cette situation humiliante des colonisés. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Ils sont moins de 500. De pouvoir imposer l'égalité complète entre Français, il ne reste plus celle de la force brutale. Le 18 mai 1956, une patrouille du 9e régiment d'infanterie tombe dans une embuscade. La métropole. ينادي
سبيل وكلا الحظين من دنيا ودين ذكرك الغالي على مر السنين سوف يبقى عطرا طول الزمن يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء يا شهيد أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن أنت بالروح ابتديت الوطن يده الروح فأكدت لنا أنت بالروح ابتديت الوطن يده الروح فأكدت لنا وتنزيل وذكرى حسنا يملأ الدنيا سلاما وسنا يملأ الأبطال في الذكر الحسن يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء يا شهيد أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن في سبيل الدفاع عن بلاد مت موت الشجاع في الجهاد في سبيل الدفاع